oog vir die gaping het. There it comes out back door to George Whitehead. Zayn on the switch into Carl. Nice hands into Zweli. Back in tight to Dylan Mart. Dylan Mart looks like he's going to go under the sticks. Lovely try by the Suzuki Griquas. Lovely try. Goeie spanwerk hier van die Suzuki Griquas. Definitief die bal wat heeltyd agterdeur hardloop. Kry die volgende man wat van die bal, wat van die skouer af hardloop, speel die bal, laat die bal die werk doen. En soos ek voorheen gesê het, Griffins wat nie uitbeweeg. Into Albert, into George. Dylan Mart looking for work in the centers. If they keep that alive, which they have done, and that's a try in the corner by Connor Mahoney. Fantastische speelwerk hier van die Griquas, wat definitief aandag aan dag gegee het, fase tot fase gespeel het, rustig gespeel het, laat die groot manne die harde werk doen, maak die Griffin sag daarvoor. Dis Shadrack wat daar die bal kan opdra. Maar goed gesteel van die Suzuki Griquas. Gershon Wears put it on the foot. It's a chase. The Suzuki Griquas look to be in the lead. It's picked up by Connor Mahoney, and he puts it down for the try. That's Connor's second try of the game. Fantastisch gedoen daar deur Gershon Wear, Mr. Magic Feet. Bal gekry. Bal tot Kyle van Zyl wat bal kan ontgooi. Weer 'n agterbal and it's over. Into George White's his hands. Into Zane Bester. Bane Bester. Suzuki Griquas put it on the foot. It's a chase. It's a foot race. Connor Mahoney has done exceptionally well, and the bounce of the ball favors the Suzuki Griquas, and it's another try to round off the first half. Dames en here, 100 meter 3 deur die Suzuki Griquas. Fantastiese aanvalbeweging van die Suzuki Griquas. Die gaping wat aan die buitekant was. Bal tot voet gesit deur Gershon Wear. Oh, it's picked up by Dylan Mart. Bal wat agtertoe aangeslaan is van die Griffins. Dylan Mart wat het wel opgetel het. Bal opgetel het. Soos 'n skelm in die nag en agter die doellyn gaan kruip, weggekruip het. Yeah, it seemed like everybody was focused on the loose ball. It was only Dylan that had the sense of mind to pick it up. Dylan Mart. Oh, cutting inside. Connor, great hands by Caleb Abrams. Oh, Dylan Mart, it's going to be his hat-trick. Is it his hat-trick? Definitief is het Dylan Mart sy derde 3 van vandag. Prachtbewegingkie van die Griquas. Manne wat so 'n bietjie binne buite bal rondgooi. Caleb Abrams wat aan die binnekant was, bal wat hy op die stewels letterlik ontvang en 'n goeie Sunnybill Williams offload gee. Hoe staan hierdie twee centers teen mekaar? Sako Makata wat dwarsdeur. Sako Makata has gone straight through. Never going to stop him. He's straight under the sticks. Great try by the Suzuki Griquas. Probeer reeds verduidelik hoe die Griquas se centerpaar letterlik teen mekaar staan, rug teen bors. En net Zwelendaba wat fantasties gesien het, die buitesenter wat te stadig beweeg, kort bal gegee vir Sako Makata en is 'n goes into the tight forwards to try and make some meters. Caleb Abrams is out to Gershon Wear, skip pass to Cammy. Cameron Afghan's got exceptional pace. Is he going to step? Cameron Afghan wat die afsluiting soek. Vinnige bal deur Caleb Abrams. Caleb Abrams net met Connor Mahoney waar die man step en hy sit hom oor. Puts it down. Great try by the Suzuki Griquas. Is Connor Mahoney se 4-3 vir die dag. Fantastiese aanvalbeweging van die Suzuki Griquas. Bal wat hulle so vinnig as moontlik probeer skuif. Want Griffins werk hopeloos te stadig agtertoe. Kyk hier oppie, kyk eers vir die rak in die gevaarsone wat definitief. Very solid scrum by both teams. Out from Gustav Erlang. It's around the corner to Caleb Abrams. They'll never catch him. He's just got too much pace. Brilliant try. Fantastiese beweging daar deur Griquas. Gustav Erlang waar die eerste man trek, die buitesenter wat ook te vinnig ingekom het en gedink het Zwelendaba se
is 'n threat en Caleb Abrams wat net om sy rug weghard